ole clear tu te chi pe ka buk le vek chuwa hei tun thuma chuan in David chung chang bok kan ti chuak vele don ani hei hi thu thar kan la hriat ngai lo te aron om bel zel ani a tun thuma po hian David a thina chung changa side b lampang aron tong chuak ke avan thin rim thlak le zol em aron tikul mai ne chon hebi hi dingti collection haron upload ta chuan dingti collection kan thian du channel kha in lo subscribe sak le vek don dia ti kha kan soi masala ni e pon is se David chung chang hi soi lo thei ani lawa upload lo thei pon ni lawa ni a chan chu nge kan ti chuan tran pui tuan ma mo a pui tuan ma mo a an dik na chan vo a par vul ma chu kan da chho zelang chuan side b lampang ten engtin nge thom aron dai kan ngai thang ole when hi December ni somni le pariat sa ni somni pali ania tun tuma chuanin hei David etwal thi na chungchanga khanin pastor lam channa side kha mutur awang maya tin kan shia theu angin tuirial VDP emo YMA emo pastor telama changin thuchwa ke mo anma ni han chan ngam turang chi te po hi han ni sila khatiang ang thu kha muturawang maya tun tuma hianin pastor te lampang chan na le David te lampang chan lo na lam entirnan kan soi thiam dan tura chuan David thi na chungchanga khan a side b kan ti thei chu khami kha hei zoram politics le news ti Facebook group a hian zoram thlir tu ti account atang hianin an ron posa chu cheng khatin an hel maya i kan ron chiar chuak dona tuna kan ron chiar tura hi keini YouTube channel nei tu tena kan zia chwale kan ngai dan kan ron soi anilo ti kha minlo shia sak masa ula hei zoram thlir tu Facebook khami account atanga anron post ani ti khan thuma kan nei ange airfield twal thi na chungchanga LPS special report kha hanching letang o ti in bul aron chana china hial atheng kha apui takseta khami thuwa khan mo phur tu te chu shem nge ni ro se pastor te hian an quarter rok ani thu hi khoya ma an report lo David nu le du sakan nu ngai dam dil tura kalpo hi an ngai dam thu an shilba ka kumpuan diu tilampo an biak sakto thu pastor hian a shilbok roktok tu khalai ringat po kha chibla batrakin marlama ai sondor mai mo ti lo the ni lo ni chualama omreng kha tlak lama kan ome haron ti thot angin kalau muha la ne David anu khan pastor povai khat malaron kallawa ngai dampo min la di lawa ati khan ya ang po ni se David thina tang khan tu ni chu afa le rei to a side b lampang hi aron tong chu khar hle mai ti he kari lo lu thala de heng po ni se hriat zela cha ko ma kan nga tha chho zelang hungwa pastor ten ale linga deu sole logo ni sidami lai kha nga thalo le lokam apoi tak zet nge ni ro se an ching le tang o ti in bul uluk do nga tharo china hial atheng kha apoi tak seta khami thuwa khan mo phur tu te chu shem nge ni ro se pastor te hian an quarter rok ani thu hi khoya ma an report lo David nu le du sakan nu ngai dam dil tura kalpo hi an ngai dam thu an shilba ka kumpuan diu tilampo an biak sakto thu pastor hian a shilbok roktok tu chungkwa pastor ten ale linga deu sole diriaman tok ta dai mai hi apoi tak zet mai anni lam hian zo tu anom miau lo wangin engthuma an soi chuak lem lawa an chunga mi musin na lo thing chu an lo se pui ro twar tok mai ani hin bularon chana ama sabera ron chandana po pastor te an thlawang aron haudi kha shat le mai kan chiar chun som zelang Mizomi puite kan kau khat lutuk hi insiam chat kan ngai atu te tan pon thu thin thong le ril ru tina thei kan pos zunga mi ril ru hliam kan ol sam lain atidam thei tu kan ni le bok si lo zanin khom tur
kal tlai deuh tenen David ate chian dun hi pastor quarter chhak kong puya an kal lai po an mu in khom hi daruk le achan ve a an tana dar sari le minute som pakwa vela an bang pastor quarter rok ani thu hi in khom ban nuwa pastor nupuin a shema sabera bekin tuala kaushan mipui om ha डार्विन हो गया क्या? Relax, guys. Evolution takes time. la kaushan mipui om hau a kau vata a au chula pastor quarter bulmaya leng khochenom tlangwal te pon a au thom sha in an tlan ve ngal tong maya chumi te tlan chu in khom bang chen kha chuan ruk ru emoti in an zui chiam nge pastor te hian a shanin an quarter rok ani hi khoya ma an report lo Reife nuwa a tu tele a ate hi miswal an ni lauti anin shi chuak cha nge heti lai hian in khom bang zinga kumpuan committee shwai tu te zinga mi po an oma a hmaluka David ate chian dun pastor quarter bulhnaya mu anoma wang khan mi cheng khat ten ruk ru emotia ruk ru zong ve thau an lai khan khotang duty lam chuan David ate chian dun hi an che nei na tangin an lo man fil der to special reporter David a chung ten an chiama azuang tha an ti te khachu thudik lo ani thu alang chiang viau mai an thu soi kha chik taka ngai thak chuan thuing kokal om zeu David a me chain a shepa azuang thalawang ti vel chungchang an soina special report minute somli panga le second somni pali vela khan en ula ama ve khian minute somli patni le second khat bora khan David chu daruk le chan via na thok a hoa a nu minute som vel leka a chuak le atia divete in a hola hian a te chu inan lo ni in alanga an thu soidana ma se VDP ten anron man hian David a hi pindana alo oma te po ina an lo le vek to a khan an chiang ang te khan asoya in khom ban kha dar sari le minute som pakwa velania darya rikma in David a hi ina lai VDP ten anron kau hantile boxia du saka phe ka chuan cho kan lo emeka ati amuni kha dot soi chu an ti alang reng mai VDP lam hian an chiam lawa an rin hlel an thur ngal nal ani hi special reporter khan makti deuh kanei nual mai David anu khan khamizana thil thleng kha soidu chin le zep chin anei ni in alang tlata tin du saka nu le du saka thu soi kha in kal tlat te kha amak riau mai aron chik viau maya pastor te lampang on dewa thu posi awan china wangin kan ron chiar chuak kan ti to kha khaile in kai chetran do nang pakhat na chuan Davidan poisa handa na ni a soi sang te anu soi dana the hai buk noya te anzu ena an mulawa kutan thak chhun zoma panina tiffin chunga ina an enkwala an mulawa an thinrimin han vole vaka ka kol tir an kawa an zota a kol lo thu asoya an oilawa MHEP an dop tir le a hi nutling pui si engwanga VDP hian athu soi hi ringlo nge an ni David anu soidana khati khopa kutan thak na sa a poisa po an lange nia in sui si in engwanga an da na chungchanga do soi kwal char nge an nyang voi ni lai an da na chungchang an dot an soya chumi awang chuan kut an tuar ta ngek maya avoi thum nan ka kol tir atia ani la in ka kol lau ti in chan alo kho ve sia helai hian makti deuh mai kane voi ni lai an dana chungchang an soiwang kut an thak to nuwa avoi thum nan David ate khan dot an soi non ngam do nem ni David me chia hi VDP lamten hanjing lo viau ni na langa ama po hi damdoi timi ve thau ani boka
thu soi an oi sak do lo po hi an dem lo viau mai tin a ron ziak boka a ron ziak na fak khop maya tin kan sha lo tam tak a ron phort chuak ni bukin ka sha a thudik ani vekem ti chu ka ron soi tum ani lawa helaya devita u chungchang an ron soi dot dana te po hian an in sha chiang viau ni te po khan kan sha a engpo chu ni chila kan chiar thale zelang kha ruk na a thian hun lai vel khan david ate hi pastor quarter lam hoya konga an kal chuk lai hi dor pakhata cctv atangin alanga an le chhaule lam ero alang mi alo ma se vdp 10 an man lai khan ina an lo om deya a u mei chia ero anin lampana a ho chhaulam ero cctv a alang thung special report a vek hian du sakanu soidanin hemini hian chengzali minpe a azumana tan chengza kapele a vdp haubula sangkhat minpe angin hain soya boya minpe la engange dot ka soite lulang kati ati kha ma se du saka hian davidan sangkhat apek thu run moi channelin akom na nge po ala soitlat mai ma se anu apek le pek lo thu a soilo du sakanu po hi zu in na save tak ani bok anon tile zel mai nom chau chan do ti ba kan soi lu ko nga engpo ni se heting ang isu ang chi a hian antinan ruk ni lem lo ate po riang thil enge mo ate po hian ania rin hlel man atina poisa lo bowa chuan chumi khabe chu ni nge yang tia anwa mention chat thai anwa focus chat thai ang chi hi poi zual tu ni ti khal chiang ani a chan chu nei david ate thian tun po ti khanin tun ma an lo nun to dan te haron sai cho kha chuanin enge an fam kim big ho lawa an lo dai sual ve pheng phung thin ni ti kha chiang ani amaro chu tu tuma hianin chu thilan bowa an ni shrim shrim ang an ni hi nom thadu lo reu maya an ti ngal thayang chi te hi an di vek chuang lo ani te ro hi chu kan hre da poi mo a chu ti rualin khating ang chi enga wa thil bole chiat to na thil lampang te thil fel hlel deuh te an oma chu mi khami chu ni nge yang an ti ngal thayang chi hi ni lo ram kha na poi mo ani chu ti rualin pastorina thil ron soi chua tuna ron soi te david anu ina aron soi te in kala tam tanuk hle mai kan nga tha chho zelang an chiar zelang khai ma o zoram mi pui ti hian mai chel kan nei nge ni in alang tatlat mai le david ate hi ashan pa in kumpuan vdp kuta pastor te hian an pelawa ashan pa in report an siam mia lo anin rokani ti pastor no puin ahmua aw chulin biakin bulvela in khom bang hau akawa an zinga kumpuan duty shwai tu te om khan an shewe a rin hlel thila man an nei ti alang an rin hlel na hi adik nge ani in alang bok hemi thua hian pastor te demna tur pakhat ma aum lo aron tia pastor te thawang aron hau non le ani kan chiar zelang david anu ten an fa te an vuak thi mai a hlawa wangin pastor quartera pastor ne na ngai dam dil turin han kala an mani tongka machingin an vuak thi ki vuak hlum tin kan da sak talo mai special report minute somni chhovel kha uluk takin ngai thataila ta khan soilandu lo pakhat an nei bok david anu le du sakanu ten pastor quarter an pana pastor hena ngaidam dil tura an kal hian dar som pahni le minute nga borvel ania pastor te hian in leng an la nei nge david anu le du sakanu an thlena tanga minute nga borvela kumpuan duty lam mi pahni hian du sakachu pastor quartera an ruvel dan soi turin pastor quartera an shwai tha a he thu hi david anu khan a soilang du mi alo du saka pastor quartera an shwai lai hian david anu le ama du sakanu ngei po pastor quartera hian anom bok soita kang khan pastor te hian in leng dang an la nei bok si pastor quarter an ru dan vela soya pastor ne na ngai dam adila pastor po hian angai dama tu nuwa tiswal to lau turin thu te alo cha bok heng thil thleng zong hi
pastor family nilavin Davida emo du saka emo te family zinga mi nilavin airfield mi nge pastor quarter lo lengten han shat pui veke tin aron tlang kom chale khop maya engponi se kan chhiar chhun zom zelang khalai te akhanin thil kan bit thla le kan lo ngai thlak to te atang khan thil sang ron lang zut lo thei lo ni du sakan pastor ko taran lu dan pastor ne na ap in puana pastor ngai damadila pastor idangai damani aron tia kha khan du saka chong thau maro chu YouTube channel chen khata anon da lan nen ai nang le chuang me lo ni khami a kha chuan du saka le Davida thil ru tu an ni nge ni ti kha tuna ron soi kha chon alang chiang uar amaro chu Davida nu ina soi dan te chuan du sakate thian dun ina an soi dan mithen khatina ron soi te poni khatiang han ngai thak kha chuanin a in kalani side b lampang hi adik full feel le adik lo full feel le vati ngot thei poni chong lovin ka hria eng poni se Davida thi na rei to a aboral na rei to a so side b lampang tu na anron ri chuak ve chau mai ania ama chu an thil ron soi re hi uluk takangai tua non nuaron soi chuani ti chiang ani kan nga thajelang Sia report minutes somni le second somli perukna vela Davida nuin pastor thu soi niom taka asoi thu nei tu te kuta kape ka thu engma om to lo engma ti thei ka nei to lo ti in asoya ati te kha thu dik zik tluak lo nin alanga pastor chuan angai dam thlap thu ashila shoi tu te po abyak tu thu in atha thlap bok Davida nu te an chwa nu lok dar som patni le minute som ni pakwa vela kumpon lam hi a phone tlang ngal nge a khatianga kut anin thak le thil thleng dang kha pastor lam hian apma in an shilo shim aron ti a hemi hi aum zia chuanin pastor khanin Davida te khati tak mayan chan duna kudan thaka an do pan soi sa ti kha pastor telam hian an shilo ni in ta hian ron zia ka engpo chuni se angai nom chhau don tlat kan chhiar zelang tin pastor quartera ngaidam dil turan kal hian in thlashung le chide ka kal angin anin soya ma se an rilut deu hluta pastor ne na anin nel to thu te soilut deu luap ani mel a chan chu pastor ti hian in leng an la nei thlata anu pui phei chuan ar alapwa nge pastor quarter changa an chwa hian Davida chu alo chat thlafel to ani mela an soidan mang hian pastor quarter changin kan chuaka waiting seat a kan ngak teta Davida hanrun zon chuak ati kha thina run thak takle engma sei chuak velo sa kho pui thiam chuan ngoi rengin alo se pui ro to twar tok tok tamai nin alange ro rel tu te ma a ngoi renga isu ading reng te pokha min ti she chuak rum aron tia helai hi chu aron ti ma em o iswa kha pastor tuna Davida i mantir tuwa kan pu zoram mi puina kan dem ron loi kha iswa ni ron te khen top mai ani chu engpo chuni se kan ti chhun zom zelang heng thalak sang hi enila thalaka hian ina an lu dona an lon na plastic tuizem ha oma hemi chunga hian lon in cement banga hian anin wana anwaya vai mau kutungin anin wan phei ni na lang boka cement bana anin von na po abal hi pastor quarter hi kumina rong hnai thar chau ania slap chung banga vapin phuilo feya kan ko tir la hi in chi thum vel sita hlai ania in wan chung chuan olsam takin chetlak thei don ani ventilation ti mayang o adar thalang hi pon lama perekte manga atlak launa na asir kil kwal ani a olsam taka phoi mai thei ani dar thalang hi an phoya akal na phoin chwarti hi an lasona tui de na hian handa heta tang hian an luta ni na lang thalaka vek hian kongkhar lo langa changeng hian an chuak ni na langa he kongkhar hi kongkhar pui nilavin asira chauka lama changa chwa na ani emergency exit ti la dik berang tunai presbyterian
pastor quarter sak thara chuan hetiang hian han siam vek nu berin kungka in hong le chhuar lo ko huaw amu khan a au chuak ta ani renga pastor quarter rukani em ti chu hunrei lo te a hian science thiam na mang nge in nem nge nonin haum dona cement bana an lon ni om taka son fingerprint nu chhia ani a plastic tuizem chunga khan kenyak nu chhia ani boka he thil hi forensic mithiam ten an zir chiang meka tin David postmortem result le forensic result hi han chuak se thil chu achiang via wang chu kalai takha poi mo khop mai forensic lampang ina khalampang thiam ten an endika a result David postmortem result na yan han da dun che se han check chia se la kan buai na hi chu at ho khoi thai nge do na ni dekha chiang ani poni se David ti tan po she om bok chu ti rualin pastor side b lampang ina ron tong chona lai hi chen khatta chon thinrim thak do na ni dekha chiang ani tu hi pastor ka chan ngor na lam anilawa mi puiti hian thudik kan shata thirna tlang shang kan man thena na ti ani e haron tia pastor chu iron chan chu ani beralom tiro atop na hian enge azia kan chia liang tin mi puite po hian David ati kan leina ta awm hlia ni kan pek theilo nun na in lak sak hi apoilo tuklat chuti rualin thudik hi shat ve tum ta ila re theile chan hai jok anni awanga apong apuya lawin khongai siaka midang teri ru hliam zonga khosak kher hi achalo khop mai voina pastor dem na thu khal tak tak soi chin te thil hi ruk ruin ruta se VDP emo police lam apun lawang aman atingal thuayang awm zia chu mi kaw khat kan tam lutuka anule lam ngai to lavin kan thil soin midang ril ro intin nge ahliamang ti te han ngai to veila ti khana ron ziaka atop kharna po hianin amaril ro ron phornin ka sha kan siar non le lokanga voina pastor dem na thu khal tak tak soi chin te hian an ina hian ruk ruin mi an ruk ru lut ve ta sela VDP emo police lam in pun lawang nang manin in tiang ti hi aron ngai to chiang lo hle engka sha azyak tu hi helai hi chu ama ril rukal khat ringot kha aron soi chuak na saviau nin ka sha ole eng po chuni sela David chung changa hianin side B hi awm thei to lo ti tam takte po kha anom china ma se side A awm hi chuan side B po hi awm ve thei tlat maya chuwang chuan side B lam hian engtin nge thu an ron nei ti kha zoram mi pu hian kan ngai ven em mani wanga ron ti chuak kania la shelo tam takte le la chiar lo te po inom mai theya tin chiar du te po in lo om chuan zoram politics le news ki Facebook group a khan zoram thlir tu khan dar karyat kalta khan aposa chu nang mani nge po khan hin pachiar du chuanin ta khan mu thein halom reng ani ti kha kan soinon le ni sila ti chuanin he David a thina chungchanga hian ingai dan ang te kha comment section a khan iron chhulu tanga tin kan video te atira changa top thenga minau ngai thak sak tu te hna khan lom thu kan ron soile ani e ti khan side b lampang ina an thuron chu chu chiang view ani ju tirwal in David anu ina voin lampang te pon yang a video tharber kan da te po khan ani ya pastor lampang ina ngai daman di lo thu te eng ma thoman nei lo ani ron ti kha ni ya maro chu pastor lampang ten thuron chuwa ve thung chunin kan ngai dam thu te kan ngai dam hala tiang chi te khoi aba kan report lo ani tiang chi te side b lampang ina thuron chuwa khana tel tlatani he thil hi alian chhotel tel dor ani ti hi chiang rang maya mi thiam tak tak huaisen tak tak te anlaron pen chuak chho zel don chu alang tlang rang ane chu ti rolin forensic lampang mi thiam ten se to a ti khan tu nge he thil ti tu hi tu nge poisa ru tu dai lo te kan hriat ngai porin mari David ti khan postmortem result show kanga aran en dikanga alo ni em ni lo em chu rei lo te kan hriat ngei po ari noma chuti rolin David anu le pastor ten tuna an thoron chu in ang mi lo kha aron omhal thu
lai hi chuan mi tam tak an thinarim hle ang ti kha chu lang chiang renga neng pawni se reilo te a athar update karon dale zel dona he thil hi alien chhotel tel dona ni ti hi chu a chiang renga ni chu ti rualin David thian pa du saka te po kharon soyang khan pastor ne na ngai damadila ko taran lu dan te a hrila ti kharon soile box si nen du saka kha han zo tila adikalom ati thayangem nge ni a oi omlo lutuk aron ti don chuan David anu khan aron soi khania du saka an kaulu ta pastor nen VDP te nen thil an hrila aron tia te kha tuna sai bi lampangina aron soi chuana thuwa hian khata an thil soi kha inzom na anayengem ti te kharil rualanga ni emponi se nge in mudan kha ilo sei vele do ne